Shisngi hadin baka henyo trap youth council ng baka education cell. Kalay po reka sarkar, bakan penpoino kabaybam neka scholarship siya kisamla pule, kibade hok banyo jung snam arajar arpuwe arajar arpuar, kata po kasitayo. Nakaling ka sarkar kas ngito ding kakharwe tarik na wing arajar arpuar. Kalapan po'y kapisa siya ki account jung kisamla pule. Bantanti kana halor kane nakaliang umopor. Ulayo menekran lang bagapun, bad usamla enlang sawian, ubade secretary jung education cell jung kaseng. Bad ulay tu bakane kadek basisya. Haka bakiladon kisamla kibala pentip, bakilayo eka scholarship, harangkat kajing panti kana, lembak ki message bakilayo akati. Usama enlang sawian ulapan pau kajing ay kublay eka sarkar. Kabalas ngap eka jing dawa jung kaseng, bad kisamla pule, bad ungay scam, bakum kane kajing penslam ban pelaj eka scholarship, kam desu manang jia hakis nem ki banangwan. Kaban lang ngadu bapi sedang ni ban chakmat baneki eknega scholarship te harum ta ke response ke jumpi naki samla kubang ili menen ba hadien ba ladap ikajingalang namar ba ni ke notification ru balaw nadu mensisni remit hadien ba kasang kala berngam ban jai pai ba kat samla fude sepo sekretariat ni ba nakliang kasokar kala pemiwat ik datang hapo kanjak kenta ya kata notification by ka scholarship jungki kena pulih la pelatnya. Tegi nak kalian kasang hi. Pat benendro kebagili ba hawat wala ka radan kata notification dari nak kalian kasang ngimsim la. Ngai. Ya kata ka jengkam jong kesukar bala pelat. Pat benen hi kebagili kilat pakai kebuar bagi la pelong ya ka peaceful gathering. But menendro ni nomor ba ni ba ni nak kalian kesukar ngim pala basanya nomor ba adu menendro kasi bagi pelong ya ka peaceful gathering ka account juki kena kampadan kenu ka pisah men kredit sek account juki de deling ba menen bagi rapat dia buat yang kapor sitayo men pelatnya itu kepisah sek account juki kena regi sko komen pat ba tang hapo shmir kata menen step ki bebun ki samla pulih neki jaka pulih beper kila phone ini but I kublai ya kaseng ba kila yok pliang kata scholarship dengan skam ba kini kedeka jengjob undai ya kasang dai ka jengjob khamtam gisamla pule kibala ai kata kakti kaman bat kajing trelang nadu pastang bat kasang alor kini kamat bandawa ya kata scholarship kebeli ke bahak kerpang jung gisamla pule hadu menta kanung try kibala yok ban pun lan ban tip sepi hadu mentai kila ya don hi life ho so fungot kibala yok pjang ki scholarship te kila yok ro ya ka kubuan state nodal officer beripet je ke scholarship long la pun yangi ban kalian ka sokari kala ka pelaj bat kidang le batches wise kan dia kata scholarship nomor ka dia ada alphabet system vi tengah tharai by mundi tharai kan sa pilot nomor gila ni ke respond ke sokar tangi semua benai kubleru ke sokar halor ke jusap ya ka jingdawa jong seng bat khamtam jing samla pulima ingin skamro bakani kadai ka sin ka bakado ka ban dan kum gini ke jingki bangi expect ba nang ni sekmat nakasnam kata ka jempelat je scholarship kalong ka biak bi ile ya denti kam dedang kam su ban penbuar ka sang ban bi beng pat haki wi snam ban sawan itu ta aku bersibun enlang ya ka keluarga jongfi